Puang, syukur maraja ka tapancaji asu puang. Walam yaj'alni tarikas shalah, de mu pancaji ka puang, rupa tau ia angkai tetangir sengi sempaja puang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sikirina anjing ini Pak yang berzikir ini. Ya Allah, saya bersyukur Engkau ciptakan sebagai hewan seekor anjing yang Engkau tidak wajibkan yang namanya sholat. Daripada puang mu pancaji ka rupa tau na wajikan yang sengi sempajang nekia tarik ke sholat na tatangi parentata puang na tatangi sempajangnya puang. Mage puang, weweng keling ini pacalatta puang tau angkai biasa tur lebo nelinoi dek na pugo esengi sampaja tacalai makuk pi puang iril na kupure mitola dakka po mingkelingi syukur ka tapanca jolo kolo dek tawajikan esen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega mau pasi bici monri. Atau pipatar pura pisah. Insyaallah dia itu namita paling telujang. Pakuling memang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Sining teman-teman malapikang andrangi selusro malapikang yang kiri pakalab binani ari masirif Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukuru temak gangka di napaja tulipau lauri sisi rajan na Allah Ta'ala. Nasaba padang kamana siki tuda matumaning maring kalinga ada pangajak nawaddingin as-sabari barakka si bawa pamasena po Allah Ta'ala turungi lori pada di mana terkhusus kampota pangkajene sidrap insyaallah. Nawaddingin as-sabari nerekongka kituli pugau makdepungang rigau angkana pugau anu madeceng nan cejilalangi salama manang ito maparentata. Amin. Naturu manangi sininna masyarakat. Amin. Natujulalam manatoywi sininna kallolona kampotta. Alhamdulillah dua tulumong kakallolo. Koto parupaiman tatimpai tak bakkai farukusanna anak darana kampotta. Magi nama dodong. Ya, macina dinalago na darana. Tatimpai tak bakkai farukusanna anak darana kampotta. Amin amin ya rabbal alamin insyaallah. Macito ni jandai. Ya. Koto parududai. Mamagi-bagi si runtuk judona pada Pak Birejama. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian, tabi maraja angka kata toyolo tapai lebih mak diolo urang penga ki makada si kira-kira dijaga kataku pangajari ki. Apalagi nilengkan si bici kuryawoi tempo-tempono stasi mololomopah milo mapangajak. Tidak Bapak Ibu sekalian. Ini hanya sebuah amanah yang diberikan kepada kami
Ya, angka kak tetong si parengarangi ki iri tujuna di cengi insyaallah. Ufa mulewi cara maku nasaba si dia dana andre guruta makada magi rotawe ina macaramai mapidato itawe tulina pamulai bicarana nasaba ada syukur yang dari itu alhamdulillah kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin sinina papuji napun nemana ngiritu Allah taala. Ternyata hadirin sekalian, ye kalimat alhamdulillah ada maponco nekia matana bahkan kak dengi risisina Allah taala. Ritalla ni alhamdulillah ra'su syukri. Ulunai asukurukan ni Bapak Ibu sekalian. Betuan ada narekong ka sajis salata runtu yasangi papenyamang. Narasakan dua telu papenyama polir Allah taala sukru inasa ngalena. Manyamang inasat din nasa ngalena. Nekenar kodena puade werikada alhamdulillah sitonganna asukurukanna di panasukur sesina po Allah taala. Nasaba kembali alhamdulillah ra'su syukri ulunni asukurukannya. Maka dari itu senantiasa ki puade alhamdulillah sinin napapuji napun nemana po Allah taala. Bahkan di riwayat lain dikatakan lau anna dunya bihadafiriha biyadi rajulin min ummati thumma qala alhamdulillah lakanatil hamdulillah afdalu min dzalik. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Benenge angka se di rupa tau lewa sogina alena punnai lino lalo lisa tania bawang alena pun nagalung ako sidrap tania bawang alena pun nagalung ako Sulawesi Selatan tania bawang ako Indonesia se di lino alena punna lalo lisa asogiran na benenge angka to sogi mapakoro sogi naro takko na puade alhamdulillah lakanatil hamdulillah. Pada kalimat ini Pak dalam kaidah bahasa Arab ipamulai lamut taukid lam penegas makibat tuangi sitongan na majapun itu werekada alhamdulillah takona puade tau lewa sogi na nangero lakanatil hamdulillah afdalu min dzalik. Majapunna ero werekada alhamdulillah lebih malebih daripada lino lololisa. Coba bayangkan hadirnya mulakan oleh Allah. Jadi senantiasa kita bertahmid wadi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Luar biasa kak dengi risesina po Allah taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian yang kiri pakalebih. Kemudian ini tuh masalahnya tuo kiri lebo na linoy tentu pada melok mana ki lolongan yesangi kebahagiaan. Di gaga to melo tuo riga ungkana masarah di gaga. Melok mana ki bahagia, melok ki bahagia rilino lebih hormati resra mandrina po Allah taala. Ayenay, pekpo kira-kira carana nawadik ki termasuk golongan yang bahagia di dunia lebih hormati resra mandrina po Allah taala. Napa guru kian regrupta angka 2 telu lalang parallu yola serek pamang itama kiralnya golongan. Yang pertama dini sekalian narek pomelo ki lolongnya sengi kebahagiaan kunci ketenangan batin pilih masagena papenat dita manyamang isat ding tega ki monro malundra papenat dingi agi yandre aku halala moy manyama papenat dingi. Yang pertama kuncinya adalah perbanyak zikir kepada Allah. Zikrullah. Angka lalu ki senantiasa masikri lori Allah taala. Ayo baca ki nangero ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dek gaje pada misengi, dek gaje pada mau ngerangi ala bi zikrillah.
ero sikiri mak damperampe lo ripo Allah Ta'ala, marengaran lo ripo Allah Ta'ala, tepu ya sengasam malabina po Allah Ta'ala, tatma'innul qulub, napatenangi hati, menenteramkan yang namanya jiwa manusia. Inerkong katopa, di nang kana selesang itasabbe, insyaallah tulimanya mapapinat din itu. Ayami bahaya, narik ko makbar untuk matu itasabbe na, makbar untuk matu cerita na. Liman na mikkedo, mata sabbe nekia na cerita matau jana tahu. Lolok matau sikiri lolok matau sikiri lolok matau cerita jae. Adi na dipakai bahasa ni, di matau natan nato bahasa ni. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ternyata ye sikiri tania bawang edi rupa tawe jamai. Narampe po Allah Ta'ala rena korang malabi tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Sininna anu angkai rilangi mapitus susunge wal ardu makoto paro tanai wa man fihin. Lino lololisa wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Nade ritu gaga sewa lebo na iye tanay lino lololisa de natasabbe mak damperan pelori po Allah Ta'ala wala tafqahuna tasbihahum. Nekia edito mituru patawe na de na padipahang aga sikiri na sinin natan na po Allah Ta'ala. Bahkan benda mati sekalipun Bapak Ibu sekalian senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Termasuk itu tanah-tanahnya. Jadi tanaman itu Pak senantiasa berzikir kepada Allah. Ampi itu toriolota narik kojok-kojok kaki kota tanah, terutama di kampung-kampung itu nacaki tomatota getengi dong yang ke matik kaki lalengi. Jangan merusak tanaman yang menyeberang ke jalanan. Jangan mencabut tanaman yang sudah tumbuh dengan indah, jangan dirusak. Nah sama lagi, ero tanah-tanahnya, ang kesantiasa masikir lori po Allah Ta'ala. Ayina pura na parate na bitta watunna lalu dua kuburu. Ya. Lalu dua kuburu na bitta, tako lupa nyarin na bitta. Ya. Watunna lupa nyarin na bitta, napodangi sahabat maka de sahabatku tes semoga niga kuburu. Yelalangi, de surona Allah Ta'ala. Sahabatku tesangi makada ye makukoy taongker nakiburu matangangi ricalla ripo Allah Ta'ala. Kubur yang pertama magi na ricalla nasaba watunna tur libo netane napojila de cerita jana tawe. Napojila de mago ya isamana mo tu pale. Napojila de mapasasa mengadu domba yang kan icale manas samiman. Nek hadirin dimulakan oleh Allah, kuburan yang kedua yana de ni sana-sana. Sahabatku semoga aga pas sabarang ni icale ye saji salat makupir na kuburwe. Nasabak magi watun natur libo ni linwe biasa lakdai narek koteme de pana makasing de pana makanja tetik na temena nama bisana. Iya pamatu na masu capak temina matangapi mas sempajang. Bisa lakda tu mapakro. Tabi tematakung kay hadir. Ya, kamanang kanakan nala sama pakwe perlu ki hati-hati. Ya, biasa tu nerko dia pa na makasing na makanja capak na timeta dia pa na masuk manang na to bisa ia pa tu na biasa masuk amat tangapin rokok. Apalagi yang punya kebiasaan kencing sebelum berwudu, itu biasa terjadi seperti ini. Lah sebangsa nih. Ya, masalah nih karena ini perlu yang namanya terapi, perlu yang namanya pengobatan. Neki angka matu ada jalan supaya tetap selamat. Ya. Itu napa guru kita pandritata luar biasa Bapak Ibu sekalian. Agama itu sangat sempurna. Napa guru ki bahkan persoalan teme lagi napa guru ki. Itu narekoto teme narampen dari guru ta narekoto teme ki aja agak teme tetong. Itu agak poji teme tetong. Ya, burane makun rei.
Eko burane, nuli biasa mo timi tatong, eko makundreng ka timi tatong, na makalelenge. Disunnahkan jongkok. Bahkan ada adabnya itu kaki kiri yang di bawah, kaki kanan di atas, cara jongkoknya. Dan badan dicondongkan ke depan. Tegiri agama mata. Ini narampe mana tuh penderita terlena kita nah. Pacuku-cuku cede ulutta. Nenapa nerko iset-iset ini matu. Melo ni capu capa teme taro isunnaka ki maseme-seme becu. Ini disampaikan dalam kitab untuk penderita ya. Aseme-seme becu ki sarekam mengiro capa teme naro de panamelo masuk, uding masuk aseme-seme ki. Di baja sangat dia angka Thomas seme-seme ki wesewe. Aja bawa na taheran. Maka dia namalakan ni cara na timi tahu. Apa ki mak bisa? Tegere dia apalagi nama kasih capa temena nama bisa ne calla mopi apalagi ro tahu teme pura teme deme to nak bisa. Maka kira-kira Pak Matu pacalan nero lewat piro dia na cede na rekomendre ke ju pandang madarila da kuwiril lalangi nangka aju maloppo kutu ya nangka tol lepang biasalah tu mapajinco akro ya nereko dia na mangulo aki popongi natimpa bawat tangga na to na ban na to na temi ya dero na bisa maka kira-kira matur nerekomilo mas sampaja. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian ya. Tabe tak dampang ka maka beang haja ki lagi buang air besar nereko jamba ki napa guru tok kita pandritata. Ini hal-hal yang sangat sederhana perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Nereko jamba ki narampi tu tomatori oleh maka daya na nereko pura ko jambang melo ko mak bisa aja lalu mak bisa nereko depa pura mulai piki jarimu nasaba kain kaci ko carani jamba kina melo ki mala kaci ya desa to pace kain kaci nekia betuan nero adero nereko melo ki mak bisa jangan menggosok ya ero yawaro nereko marakko limata paralu ibolo jolo nasaba wai ya nasaba mat nereko ipaki ni mak bisa magati talawonna. Ini ajaran yang sederhana tapi paralu yang malaga ya. Nereko mak bisa ko matu iya po upaya mak bisa mengkelinga pikiki anyaranga ki Makkah. Ko carana ako mi pangkajini jambang ya ingkilinga kiki anyaranga ki Makkah ya. Ini bahasa majas perumpamaan betuan na ada iya pato pada gosok puncitaro nerkong ka pengkilinga kiku-kiku yang kapa merre akoro napaki pajai mak bisa mapacin itu. Nah, so, biasa tuh kata Bapak Ibu sekalian tak dampang kak jangan dianggap sesuatu yang rendah ini. Nah, so, ini ilmu perlu kita sampaikan. Ya. Biasa tuh nerkong kata mak bisa napisisan nagoso ini emosi. Apa? Nagoso sih? Pura nagoso emosi. Apa? Kamu panasan? Isan nama tu pura ni masunya polisi macam ini angka warna nyi kinga nah angka warna ridi kinga nah maga ni nerko mapakro namo maga suku na jenita suku na sampajata di na suku badeta mapalesan najisi alamas sia di na sa jenita di na sa sampajangi. Bapak Ibu sekalian jamaah pengajian yang kiri pakalabi Enangnya saya kembali maga ni stas iya na natuju ro nerko teme ka biasalah tak dia pa na makasi capa teme kuro maka di guruta bisa bawa nih nanti sebelum memakai pakaian usahakan ya, angka palapi itarongan yero katawat taruh tabe ya, bisa berupa kain tisu atau kain kapas yang dilapisi di situ inat melo ki mas sempajang taselle siro napa si ki majene napa ki mas sempajang mengganti itu terus nasabah lasa bangsani dan kita perlu hati-hati. Nasabah nerko masuk teme tamatangaki mas sampajak namoce de nasolangi sampajangi naruse sampajata. Kama namatangaki suju nasang kama su cede nasa cede mo ayah itu cede maka solang. Termasuk nerko tama bisa Bapak Ibu sekalian jangan langsung cebok dengan menggunakan air sabun.
Yang gitu mak bisa langsung nasabungi limanna, ne apa nagosok kuncina. Air sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Mapacing nekede na pepaci. Yang membersihkan itu air yang murni dek gaga campuran nah. Ia matu nerek kopuran ni gosok pakai uai air yang jernih. Ingkan yang kili yang merek, melok kepelek mawangi-wangi dek na mariyagi taruh sabun. Yang penting bersih dulu dengan air murni tadi. Termasuk ibu-ibu narek komasasaki. Perhatikan ni pakiatta. Kaman angka pakiatta puran akan nanajisi, jangan langsung mencampurnya dengan sabun. Erobatnya guru tapak guru ki narek mesin cuci umpamanya, tapat tama jolo wajuta, ni napa tapat tama wayi, aja na wayi yolo napa pakaiannya, dia nasut najisi nah. Karena najis itu hilang dengan air yang mengalir atau yang melebihi dari batas 2 kullah. Ya, perlu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya pada narek puring bolok dengan air yang bersih, tidak ada campurannya, ya bengi wena, baru kita masukkan sabun, dicampur dengan air kembali. Ya. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian yang kare pakalap inanir masih Allah Ta'ala. Tanat-tanangnya masih kiri manang. Bahkan termasuk Bapak Ibu sekalian olok-kolok ya biasa kita upah narik kotang ngabeniwi. Biasa narik diperhatikan apalagi di pedalaman itu, mengato biasa mapasalah. Narik kotang ngabeni, angka nengkelinge moni serae. Ya, ayah sesera. Burung hantu. Ya, begitu pahasala ya unina serae. Tadang pengaka. Ya. Narik moni serae umpamanya. Ya. Moni serae tangga beni mesu celengi. Sangwe lutulo bege. Sangwe lutulo mania ni. Nasangwe engka apa tu nasa tomalasa kalau kampot taro. Mufo nasa kutui baja. Sisan na nadapi baja mengkiling kareba inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sila surat ta malaseon na wani lele ni ripang masina fa Allah Ta'ala. Tappa mette to ya makada memang na. Mufo kutui baja lutulo kora saraan na wani. Nasangi oninna sarrae male nyawana tawi padahal tidak ada hubungannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Biasa to tu mabonga-bonga kaloloy. Matangang itu datudang nang kaning kilinga mo ni sara tapaguran ni makade sara lutu ko sa liwalangi ale macuai ang kilingan nini na we capa ko yalo makberang namo tiyak me to mate tidak ada hubungannya bahkan ang katopahannya ro narkong kanasi ang kilinga mo ni sara tangabanni na caki nasa liwulengang matangangi liwulew si balaken na mo ni sarae asang bapak na opak ko nalaaman no magi na sarai lo mala nyawa na lakit tidak ada hubungannya Bapak Ibu sekalian. Bahkan narampen dari guru tak nanigi-nigi tahu angka pasi sompungi pasi katay oninna sarai si bawa matyangi majapun itu tahu wat dingin narusak syahadat na surma syahadat memang karena ini sudah menyangkut masalah akidah tidak ada hubungannya sama sekali. Padahal Bapak Ibu sekalian narampe to pandritata itu olok koloe angke masikri termasuk nangis serae narik komuni widesa na muni bawang. Angka riwayat rampe au kamakol narik komuni serae aga batuangan na oninna ya ayyuhal ghafilun. Sininna to takkalupa Jadi serae pa nobi to takkalupa. Narik kotang ngaban niwi ini rupa tawe iritalla kita takkalupa magin iritalla kita takkalupa nasabak matangaki matindro to matindro lenyap parengarana nagoreng ni sarai rupa tawe sini na takkalupa kumu lidikrillah pada taton ni pada oto ni kat deke sangi sempaja pada taton ni pada oto ki marengarang mak damperan pelori Allah Ta'ala nataduk ni mo to masampayang panisarae na to sidi Bapak Ibu sekalian. Luar biasa batin na pandrita tak pahangi. Termasuk tu manu ayam itu pak yang narapi subuh lupa toni monitoni yang nambah subuh tahu ya Allah Akbar bisa lada tu kukuruyu ya. Betongan na manu ang kasikiri na udhkurullah rupa tawe oto ni mas sampaja subuh natatuki oleh moto mas sampaja marengaran lori Allah Ta'ala. Bahkan Bapak Ibu sekalian termasuk olok kolo ini rupa tawe yang enggak imatuna
Ada hewan yang sering kita hinakan, kita rendahkan. Agero tak dampang ka aswe. Anjing, anjing itu Bapak Ibu sekalian, ternyata luar biasa batena syukuru, batena masikri marengaran lori Allah Ta'ala. Jadi itu aswe Pak, biasalah datum mo niwi narik kotame waktu na sempajangi. Narik ko nadapi magaribi, bangi Pak bangi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Monito tualina, au, desa na mo ni bawang, ya. Ang katopanrita ta rampe yang pertama, narik ko bangi Pak bangi, itu aswe naite sitange pada makalaring. Makanya dia teriak, wen katunasan si tangi, mapalla nasat dinge, tatuno nasat di watak kalena. Yang kana gorei aswe. Riwayat yang kedua, ini luar biasa. Mencaji paparengaran maraja lori pada idi rupatawi terutama di selengi. Narek ko bangi Pak bangi, naratyo tu na sampajangi, itu olok-olok Bapak Ibu sekalian, neng kelingay tau angkai ricalla rilana kuburu Jadi anjing itu Pak mendengar segi seleta yang ke ricalla rilana kuburu Aga sikiri naswe, terutama narek ko naratyo tu na sampajangi, dalam kitab Hayatul Hayawanul Kubara karangan Imam Ad-Damiri, seorang ulama sufi, ulama hikmah, ulama tasawuf. Di situ dijelaskan anjing mengatakan ja'alanillahu kalban walam yaj'alni tarikas shalah. Natambayu itu pandritata lainnya ulama hikmah yang lain, dia menambahkan alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam yaj'alni tarikas shalah. Aga batuangan na, puang, syukur maraja ka, tapancaji asu puang. Walam yaj'alni tarikas shalah, de mu pancaji ka puang, rupa tau, ia angkai tatangi rasengi sempaja puang. Kenapa Bapak Ibu sekalian, sikirina, anjing ini Pak yang berzikir ini. Ya Allah, saya bersyukur Engkau ciptakan sebagai hewan, seekor anjing yang Engkau tidak wajibkan yang namanya sholat. Daripada puang mupancaji ka rupa tau nawajikan yang sengi sempajang nekia tarika sholat natatangi parentata puang natatangi sempajangnya puang mage puang weng keling ini pacalata puang tau angkai biasa tur lebo nilinoi dek na puge sengi sempajang tacalai makopi puang iril na kubure mitola dakka puang mengkelingi syukur ka tapancaji olok-olok dek tawajikan yang sengi sempajang. Coba Bapak Ibu sekalian, anjing yang kita anggap hina, napa rengerangi ki luar biasa pentingnya sengi sempajang, ada ini pahangi. Ya. Hadirin jamaah pengajian yang kiri pakalap pinanir masir po Allah Ta'ala. Ampitu narampito tu po Allah Ta'ala, fadhkuruni adhkurukum. Engarakka wengaratoko. Narampito pandritata dalam kitab tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, betuangan ni yayai neloro ki po Allah Ta'ala senantiasa marengaran lorialena riwat tu manyametta ningi mengarangi po Allah Ta'ala riwat tu manyamanna ingarto matu ner kumacipi asusay ningi to mengarangi po Allah Ta'ala riwat tu sogina ingarangi matu ner ko nali waramparan na po Allah Ta'ala kasiasi ningi to mengarangi po Allah Ta'ala riwat tu sehana ingarto matu ri po Allah Ta'ala riwat tu malasana ya. Asaba biasalah dito to Pak, iya pa na melok marengarang macipi malasa pi. Ya. Namo Pak di suruh ke marengarang narik matangaki malasa tataki marengarang. Topad diisi na lagi, narik konakan na kipat diisi. Luar biasa tuh puang tapapot pirampe nasaba may matangangi mapati. Iya itu mega to takalupa narik matangangi sogi-sogi na matangangi siha-siha na ya nalupe po Allah Ta'ala. Dan salah satu cara terbaik untuk mengingat Allah adalah yaitu ipakegune papenyama angkene wereki po Allah Ta'ala untuk senantiasa makasiwiang masom palorialena termasuk yang sempaja berejama. Pagiguna watakaleta untuk joka mak berejama. Sini teman-teman malabiki andrenge selusur malabiki yang kiri pakalapin ini masih po Allah Ta'ala. Maka pada waktu itu Rasulullah nalai pelepah kurma
napacokang yese na kuburu napa napoy nabitta makada selama nasang di panamarak uji karomai pelepah kurma ini, maka insya Allah tau ang kemat tengah ricalar na kuburu ikurangi pacalan na pola ripo Allah Ta'ala. Ini tu idi terutama ke Indonesia idi ogi nariko joka ki masyarakat kuburu isunaka ki tiwi bunga-bunga. Nariko itawar ini bunga-bunga isi na kuburu aja nih taruh bawang. Niki yan niakang nih. Maka da yan uan niakang puang sikiri na bunga-bunga ang ke utar isi na kuburu apalan na sikiri na bunga-bunga buat dingi malari to ang kerel na kuburu puang. Maka selama bunga-bunga itu belum layu, belum mati, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Ini mega masalah maka nasaba bunga plastik na tiwi. Rumput plastik na taruh esina kuburu tega sekiranya itu. Sapa ki bunga-bunga tuh kampi di oge daun pandan, bunga kertas, madiri tiwi lo kuburu yang niakan sikiran tu letu orang tomatewi. Ya. Kemudian selanjutnya iwat dingi pabahagia ki di rupa tawe yan naritu sarek pamangi berusaha ki pabelewi atita berusaha ki patakapur atita riasanya kemerdekaan yang hakiki. Riasanya kemerdekaan yang hakiki mabela ki pole riasanya sifat loyas. Ibu. Oh ibu. Ayasal loyas. Ya, melo yaceng. Melo yasang. Alena bawang heba. Alena bawa jago. Alena bawa kami na matcha. Alena bawa kami na sogi. Alena bawa kami na tongang. Alena bawa kami na matinulu masampajang. Alena bawang kami ng pokok na degaga cawi. Nanini gitaw di bolay sipa loyas, melo yasak, majapun ni tutawi di ang kanatan na papinatin na. Nasaba tulimelo iganti-ganti to bansa na ito. Upapan na matu, di narunti asangnya puji-pujian, maka pada saat itulah dia akan merasa kecewa. Di natan na papinatin na. Nerkin-nerkong kato tuli mapakatu na ali, selalu merendahkan diri. Di nang kanak kada-kada tawi. Di nang kanurus-urusan na tawi, ina tawi, lolong yasangnya kemerdekaan hakiki, tulimatan nang ipapinatin na, Bapak Ibu sekalian. Ya. Apalagi makukwe, zamannya kita hidup di zaman gengsi. Lewat gengsi na tawi, sampai-sampai banyak orang yang mengerjakan ibadah bukan karena Allah. Nekia melo miruntu papoji ripadan na rupa tawi. Ya, naudzubillah melo alindur kilori pa Allah Ta'ala. Ang kabiasa cerita narampeng ki guru tak. Wedding yala guru maraja. Jadi suatu hari ya, melo mangantara botti tawe. Itu tawe narik pojoka mangantara botting biasana tadang pangaka aji-aji itu mondroyolo mangotokanja tabi pungaji tu dayolo ki ipuranno ki di matu mantara bottingi angoto kanja ki ero nasa tania haji pikka mola angoto pikka ki mondri si bawa ki kalukwe ito gaga kwe komiro kampong mabele awasangnya kung kapalik kwe yamato tinakan na nasang tudayolo ki pungaji gangkan na angkan na se dito na ita maballo oto na tudangi mondroyolo ni sangapa gitu na sangwi tanya tu haji nasangir lo mampareng tanya tu dangan na ketu wah kasih asa makada tanya tu dangan na di angkana to podangi boleh nero haji nasang tabe bu nakato-kato kacana oto na tabe bu dampak ki tanya tu dangan tak ketu haji mina satu dayolo idi nasa teban haji tu damondri ki dia na jampangi angka sito madua pole tok nakato-kato jendela na to na tabe bu tak dampang ka lomondri ki idi tanya tu dangat tak tu haji mi mondroyolo di to na jampangi angka si nomor 3 lewa pi nak bu bati nakato-kato bu makurasiri to na sing ito ondri ki idi tanya tu dangat tak tu
mangka toje itu tahu lewat-lewat je batina mangampar. Itu gagak kue. Pemiro Indonesia. Asa mondri ki tanya tu dangat tak tu. Mangingi ni kasi tahu tak ko na buka jendelana maka databe bu tak dampang ka ero nasa ngiya di umelo tu dam mondri nasa bai otoy oto kumato. Oto na mato pali surul leso. Napodani tawe maka de tabi po tadang pangakairo na sanya dewen re tanamarajay nasaba upa dapunging waram paraku melo ka pa ke manyamang melo ka mga tuballo ampi de po wenre tanamarajay tadang pangakaidi na tudam mondri si bawa ni kalukui kro adi itu gago to tapale adi to tilo mangamparang ya aga na ko mapakiningin na masiri magay napanting kala de sangi papakalabi padan narupataw di napantingin papakalabi resisina po Allah Ta'ala. Padahal Bapak Ibu sekalian, nanigi-nigi tahu salah satu tanda hajinya umat muslim diterima, narikopole tanah maraje, biasa mabangka-bangka si pakna, nikele sumatu pole tanah maraje, napakalabi manang ipadan narupataw. Biasa waktu na depa na pole tanah maraje, akong bola na mas sampajang, pole matu tanah maraje, padi matinulu mas sampajang, mak birjama. Nasa biasa tu tak balik. Ya. Waktu na dia panendre, apalagi si minggu melo na menre tanah maraje, woi kalaman na mak bandi ke masiji. Ya. Sanalay sumatu woi dia na kana jumpa na. Nasa ngagapi. Ya. Urun tu ni nasang. Ya. Kami nasa igana palag masampa dia kor tanah maraje, purin na sumpa da punga malaku ganda ni. Ay hati-hati ke manasa ni, manasa dia ni terima haji na. Ya. Padahal makadendre guruta Yarnor sipa papakalapiri padatta rupatau parla daya ibolay. Nasaba magay aja musappai alap birangi ritujun na waram parangi. Pasanan regurta pengaji sada. Pendiri Pondok Pesantren As'adiyah. Al-alimu al-alama Muhammad Asad Al-Bugisi. Pendiri Pondok Pesantren As'adiyah napasangi makadaya na aja musappai alap birangi ritujun na waram parangi. Nasaba itu waram parangi anu capu-capu itu. Aja to musapay alat birange ritujun na pangkae jabatange nasaba itu jabatange anu leso-leso mi narkotanyi di salewi alina salegi na aja to musapay alat birange ritujun na akan jakat tapay namo maga cantik na namo maga garata na ang kapagangkan na itu tapay ni kaya na sapay alat birange ritujun na akanja na sipae nasaba nigi gitu makanja ampe kedona makanja sipa na makanja batena makberekada musti riwereng ni palap birang poleri po Allah Ta'ala rilino labi mati resirmandrin na po Allah Ta'ala ya ibe salat na pasak ito matwata makada narik po ipakalap tawe di tugaga to matuna narik ko napakalap padan na rupataw di tugaga to malabbi narik ko napakatunay padan na rupataw betul bahkan ukuran seorang manusia itu ukuran malabbi na sa dia rupataw tak gatungi poleri carana batena pakalabbi to lainnya nanigi taw pakalabbi tau lengi sitongan na alay na matuto na pakalabbi di tadang pangaka sabalik na nigi tau pakaryaway pakatunay melekelle ipadan na rupataw di nasading alay na matuto na pakatuna alay na matuto na pakaryawa Bapak Ibu sekalian jamaah pengajian yang kiri pakalabbi na masir po Allah Ta'ala ipagangkan ni bicara ta iwannya mamare padang kakimat tumaning mengkelinga si bawa madeceng insyaallah ang kawat dingyala bokot tam mawari salama ki rilino labbi pamati resir mandrina po Allah Ta'ala akhirul kalam wabillahi taufiq was saadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi